Om Swastiastu. Raja sore semetan sarang sami ring di jemanten semeton megenah. Ring rahinani mangkin titiang eka jaging wacen satu cutet utawi cerpen Bali modern. Sane memurde ketemu ring tampak siring oleh Made Sangre. Sedurungnya titiang motor seseme mantu kemajang ring suara saking Bali sane sampun makarya parikrama puniki maci cerpen Bali online sane kaping 100. Lanjut yang mencarang dirgayu Republik Indonesia sane ke-75 dumugi Indonesia Sada Maju. Malih kalih menit titiang kawitin nggih ngwacen satu cutet puniki. Unian titiang majari semeton sami satu cutet puniki parikrama maci cerpen Bali online puniki kewacen oleh akeh nika nggih. Wenten 50 lebih saning wacen cerpen Bali modern niki online ring akun Facebook soang-soang. Sedurunge titiang lunas pengampura yening ring pengawacanan titiang puniki wenten keiwangan utawi kekirangan santukan titiang kari melajah. Nggih, sane mangkin kawitin titiang nggih. Ketemu ring tampak siring oleh Made Sangre. Sekadi nyawane ngababin paseliap para wartawan Belandane ngungsi pancoran ring Jabe pura Tirta Empule saha motrek anak kayah miwah masiram. Daweg punika waune pisan Ratu Juliana saking kerajaan Belanda saha pengiring nyanyi rauh ke istana tampak siring sajroning masa sanjan ring Indonesia. Gumanti kasumbung istana tampak siring punika dados pekoloman tamu agung sane rauh ke Bali. Wenten asiki sane palas saking kumpulan nyanyi. Itep-ipun medasin togok-togok kalih barang-barang kesenian lianan sane pedampiak mejajar ring Jabe pura Tirta Empul punika. Rauh ring ajeng kios paderben nyanyi Niloh Rai punika mejanggelan tumili mapitaken. Tabe Nona, apa boleh saya tanya sesuatu? Boleh Tuan, silakan. Saur Ban-Ban Niloh Rai. Terima kasih. Apa arti patung ini? Cerita apa? Sinambi ipun ngambil togok tulang pekarian tampak siring ugi. Arjuna bertapa, Tuan. Saur Oh, ya. Arjuna Wiwaha. Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, digoda 7 bidadari. Ia menang melawan godaan, tapi manusia suka marah sama godaan. Asa punika tamiu punika nuturin dewek, sekadi anake bersatu. Cacat pisan tamiu punika ngeraos Indonesia. Tabuh nyanyi caluh, sakewanten kadiwus kacungu akedi. Sekadi lumrah tetabuhan wangsa-wangsa Eropa niliunan. Niloh Rai angop santukan nembe ngarepin tamiu kadi punika. Ngawit punika nyabran Van Steven asa punika wasan tamiune punika wenten kawentenan ring kios Niloh Rai ini. Yening Van Steven sedek sareng ring timpal-timpal nyanyi
ipun sani dados juru basa. Santukan ipun dan kursus bahasa Indonesia ring mahasiswa Indonesia sane wenten ring negeri Belanda. Semalihe ipun onang memaca buku-buku Indi Indonesia miwah satu-satu pewayangan. Dagate kanten semang terdingin. Sahyang surya durung medal saiman. Nanging ring wetan ambarane sampun asemu abang. Warung kalih kios-kios sane wenten ring Jabe Puratirta empul punika kantun patutup. Wenten asiki membuka kios ipun nilorai kewanten. Nilorai sedak nyapu membersih-bersih. Saking alit kumulenjeng ipun sampun melajah madolan togok. Nanging tenain ipun metanje kadi dagang-dagangi lianan. Manut manah ipun nilorai, yening barangi tanjang, sinah kasenggu barang tan becik. Napi malih yen suk-sukang, janten kapitahen barang tan paji. Yening wantah barang becik, ya diasen ring dije ugi kagenahang sinah karuruh oleh sang maprih. Sapunike manah nyani nilorai. Nain ipun ngeling sengi-sengi manggihin turis pedih memisuh. Terngeraos ngambung ngorahang Bali biadab. Santukan turis punike kesusukin togok ngantos 5 nyani metatu. Oleh dagang-dagangi metanje sani kedondona harga dolar nanging ten anget tuh hargan gumi. Selamat pagi Nona Rai. Oh, selamat pagi Tuan Stephen. Niloh Rai sani saking itu ni itep ngelapin togok kandugi tengkejut santukan tantain ringsa pengerawin nyani Pan Stephen semang pisan binering di Bipuani. Kemana Tuan sepagi ini? Ngang sehang Niloh Rai metaken keanggen ngicalang kebilbilan nyani santukan angop ngan tenang Pan Stephen ganteng mopayas. Duk punika Pan Stephen ngangge setelan jas putih bersih, ngagendasi kupu-kupu pelung brokat. Ampura pelung dongker. Jenar pakentanane Pan Stephen semang punika gumanti Pan Stephen makanten bagusan yen saihang ring timpal-timpal nyani. Pengadeg ipun nyempake nenten landing agul-agul kadek timpal nyani lianan. Peninggalan kalih mbok nyane selem nanging timpal-timpal ipuni mepeninggalan pelung mabok jagung. Pagi ini saya mau ikut Sri Ratu ke Basuki. Ke Besaki. Pan Stephen nguntul kibut santukan iwang anduk kenyambat Besaki. Nilorai uning indik tumpuli ngadekang. Ratu Juliana ke Pura Besaki? Betul Nona Rai. Oh, bagus sekali. Selamat jalan Tuan Stephen. Pura Besaki sangat indahnya Tuan. Banyak terima kasih. Nona Rai mau oleh-oleh apa? Niloh Rai tengkejut miragi pitakan Pan Stephen asapunika. Tidak. Bukan, tidak begitu Nona Rai. Saya sangat gembira bila Nona Rai suka menerima sesuatu dari saya. Sahur Pan Stephen sada kenyam terangut-angut. Teng penalikane masuare ring asrama polisi tampak siring. Pan Stephen ninggalin alor jinyane pukul 6:30. Permisi Nona Rai. Tak. Pan Stephen matinggal temuli ngunggahang tangan ke rumah anggotan. Oh, niki maksudnya nih dada gitu. Selamat jalan Tuan. Lerai ngwales ngunggahang tangan saha kenyem manis. Pan Stephen membagi encol gegelisan ngungsi komplek istana genah rombongan pengiring Ratu Juliana nih makumpul. Durung apa nipuk ipun memargi gelis ipun matula termakaukan. Loh, Nona Rai, tolong saya punya tustel. Niloh Rai dahat kagiat tumuli gelis ngererehin terkepanggih pemotrekan punika ring tetumpukan boda genah togoge. Gagelisan Niloh Rai nuktuk ipun Pan Stephen. Saking gagesannya nih, kandugi Niloh Rai nyerot nyelempeh. Pusungannya nih ambun. Boknya nih megambahan selam maembotan belayak, mupahit rauh sorin silit. Wasrannya nih nyangsot munggah ngasap entud. Kanten betekan batisnya nih putih gading. Ngawe sumrah rasane ngantenang. Pan Stephen gelis ngayut ngambelengan ipun Niloh Rai.
Nilorai kenyem kimut kanten sujenan nyane ring pipi kiwe mau manis kekantenang. Wasranyane tumuli gelis katedunang sinami ngondeang rambut ngawe raras katah para tarunane mabudi ring nilorai santukan ring solahang ipun nudut kayun nanging sami kimut menyuake santukan nilorai dahat seleb magderake. Taler Van Stephen angop ngantenang kayon rupan ipun nilorai. Sapamargin Van Stephen lan timpal-timpal nyane ngiring Ratu Juliana ke Besaki, Van Stephen enten kata raos ring pemenangalan nyani state merawat matre rupan ipun nilorai. Timpal-timpal nyani sami ngedikin ipun Van Stephen. Wenten sani orang bongol, wenten lian orang Van Stephen begi. Sampun lintang daun 5, jagati panes tan sinipi. Ambarane tan wenten makanten ambu angan agedi. Van Stephen bah nu kaya ring dipan kamar nyani ngawit wau rek Besaki ipun mesari nanging tendado sirep. Timpal-timpal ipun sami pada ngero engkis-engkis. Wenten malih sani gero-gero kadi cailengi gegoro. Lianan malih wenten sani ipit kadi buduhi tudi. Nanging Van Stephen kedat maki japan. Rerambangan nyani ndrawang sawang anggop ipun ngemanahin kuwibawan pura Besaki punika. Punika malih rikalaning makanten janten Gunung Agunge mabejuk ageng aluhur ring pungkur pura mawawah madurga manyani. Tandumade Van Stephen bangun saking pesarenan nyani tergelis mepengangge tumuli nedunang sahemak tebungkusan. Suwe ipun kipak-kipak ring arep kios nyani lorai nanging matutup. Suwung mangung. Van Stephen kabil-bil bingung kekecungan. Raris ngucung-ucung ipun ngungsi ke pancorane. Punika sedak suwung sepi kadicampi. Tan wenten anak kaya. Wiwadin masiram. Van Stephen nampekin pancorane tumuli toyone kaketis ketisang sekadi alit-aliti sani dados pengangon makocel-kocelan. Saking ireke ipun mendasin kelebutan tirte ampuli ring ceroan. Kanten kadi pajeng mabejuk mana gumana. Duk punika eling ipun ring piteket dani jero mangku. Yening manet ucap lontar usade Bali, kelebutan tirte empul punika gumanti pekarya ide Batar Indra. Daweg mayude ring arep Prabu Maya Nadanawa. Ampura niki Prabu Maya Danawa. Sang Maya Danawa kaon ring payudan, ranyane nembah dados toye tukat petanu. Muah layonyane dados taulan ring pangkung patas. Asapunika tutur dani jero mangku keni karesepang pisan oleh ipun Van Stephen. Suaran pincukane ngerincik. Maduluran kausan daun cemara ampahang angin sade barat. Van Stephen tengkejut saking bengong nyane temuli ngajebayang memargi nuwut lubukan. Ampura niki wenten iwal. Sekadi wenten mituduhang ring tengahing margi ipun kacunduk ring anak alit sedek ngarit. Bejalaran saking anak alit punika presida ipun kepanggih ring pondok nyane nilorai ring tengahing Tegal Pabian daiter oleh pangkung asri. Ring ungkur pondok punika kanten bukit lalang ring puncak nyani mendaging bedugul asiki kasayubin wit jepun sedek masekar langah-langah. Ring tuntung jepun punika mendaging sunari alit ngawi anut tur asri pakantenan nyani. Duk punika ampura niki wenten kesalahan teknis nggih. Lantaran tetiang malih. Duk punika nilorai wau wusan ngaturan canang kajang kliwon. Isempol asu putih gembrong. Ingon-ingon memenyani ngongkong nakal nanging abos-abos tumuli kruang-krui. Saha ikut nyane kutal kutil kagiat pisan nilorai ngantenang Van Stephen rauh tanpa nantare.
Talor Van Steven kegiat nganteran nilorai mepayas adat pangit pisan. Duk punike nilorai tan mebaju, mas sesenteng kancer ngude mebanyu mas tetenunan amlapura. Mungguing kamenyani endek cap togog anyar medasar pelong langit mau pinggiran mepilayunan. Pupur mewah alis-alis nyani tipis nyerawat nyawe melet nilak tekang sangan tenang. Malepati bara tur mesrinate kadisa senangan para istri torah mangkini. Semaliha pusungan ipune mapinde angke kutus, masumpang jepun putih, masusun lan mawa bara. Ngawenang mawuh alap abre terma perbawa agung. Anggo Van Steven ngantenang ini keuningan ipun ngadungang payas. Nona Rai, saya minta maaf karena mengganggu Nona dalam keadaan sibuk. Asapunika Van Steven ngawitin pengraos nyanyi, sapunapina suwi ipun bengong natakin cagut ring kursi cing tutul, genah ipun nega. Tidak tuan, saya tidak sibuk. Saya juga minta maaf karena tempatnya begini kotor. Saur nilorai sadekenyem kimut sinambi. Tidak apa-apa Nona Rai, saya sangat senang di mana di sini. Seumpama saya ada di dalam mimpi, kedatangan saya hari ini cuma buat antar ini oleh-oleh dari Besaki. Tumuli Van Steven nyerahang bungkusan medaging salak nongan sani kasep kebecikane maduluran padang kasne lan betah cemari. Saking anak lingsir sani ngadol padang kasne punika, Van Steven boleh keterangan iening padang kasne punika kakenyang ring tampe puncak gunung agungi dahat mau tame keangen duluran canang keaturing ide betara-betari. Mina kadi ide saya widiwase mua getah cemara punika becik keangen tambe sungkan kebus dingin. Getah punika sedo antuk toya gemula sesampune dingin wenang inum. Asapunika piteket anak lingsir punika sane keartiang oleh juru sapohe Rike. Nyen entuk kajak ngomong Rai, metaken memen nyani saking pesariran nyani ring umah meten. Dani sedek sungkan puruh saking itu nih. Tamiu saking Belanda memi, saur diloh Rai Bamban Aris sambil ipun ngeracikang wedang. Wiragi punika memen lorai mang segan tur matek pupu. Eling ring indiki muni dawag jaketi terak saya sane sarang timpal-timpal nyaning rara karya madadarap ke gunung Carangsari. Dek punika Dani wau munggah dahe. Ring Carangsari Dani miragi ordi Jepangi sampun kaon terjagat Indonesia ini sampun merdeka. Sayan lami jagati sayan riet genting. Loh kompiang asapunika wasan ipun men loh Rai. Dawagi ipun kantun dahe muah timpal-timpal nyani nenten purun budal ke tampak siring. Santukan jagate mas sampet. Loh kompiang kali timpal-timpal nyani sami jenek ring Carangsari. Dawak tentara gajah merahi biak ring Carangsari. Yang asapunika jua indiki. Di loh kompiang keni kecandol oleh Tuan The Boss. Sersan kesehatan tentara gajah merah punika. Sersan punika dahat polos pisan. Katah ipun mekidihang ubat-ubadan ring ide dan ini irike. Duk punika ubat-ubadan dahat sangke pisan. Sangkaning naya upaya para pemuda pejuang anak buah Pak Rai. Sane duk punika sampun nilar puri nyingkir. Di loh kompiang nyuprabe dute mangdene Sersan The Boss nyumbangang senjata ring para pemuda ni. Sersan The Boss tinut nyumbangang pistol kali makudang-kudang mimis nyane granat miwah ubat-ubadan. Nampaknya pangkuan kedaulatan Sersan The Boss boleh perintah pindah ke Bandung. Loh kompiang nenten nyarengin dan melet kantun tetap ring Bali termatulak ke tampak siring. Indike punika ngerayang Sersan The Boss berangti. Loh kompiang sani dawak punika sedek mobot alit ketinggalan ring tapak siring. Nanging pianak nyani sani dawak punika wau metuh tigang tiban kirang langkung ke Bagde ke Bandung. Dek remuk manah nyani kadi gedahi pantikang. Nona Rai,
Karena hari sudah semakin petang, saya minta diri and terima kasih atas suguhannya dan lain-lain. Sampai ke Stephen mata tepisan. Terima kasih kembali Tuan atas kunjungannya dan juga oleh-olehnya. Sapunike nilorai sawang kenyam. Wow Van Stephen jaga ngenjuhang 5 jagi mesuang saking pesarannya ni temuli nampekin Van Stephen. Bunai Belanda sapunike pitakannya ni sadeki kok kapiragi sinambi dan ngambil kursi Tuan Malinggi. Betul Bu, sahur Van Stephen kadigugup. Saya Bu, nama saya Van Kombos. Bukan, nama saya Van Stephen Bu, sahur Van Stephen. Stephen ngereget megat-megat sade ngecir. Nembenin ipun madui manah runtak kadi punika. Men lorei bengong, lihatnya ni joh sawar, kadi joh menanyani nerawang. Sesampune suwe bengong, Raris nelak tekang munggah tedun, Raris betaken malih. Jadi Tuan dua nama sapunika pitakan nyani. Nilorai maduhan ring manah santukan kimut miragi pitakan memenyani kadi pitakan anak ane cut pisan. Bukan Bu, Van Stephen mau wah gugup makanten muan nyani bakbing. Dau punika senari ring pucak bukit lalangi masuara aris katempo angin mengersisir. Suara nyane ngererengi kadi anak mepesihin. Doh ring kelot kangin kapiragi suara paksi tade hasih angasih ngawe nyak mana sang tlek miragiang. Saya harap Tuan tidak berdusta. Setiap agama melarang umatnya berdusta. Barangkali juga agama Tuan. Sapunike melorai lancar pisan sekadi wenten anak mituduhang dan nabdab raos asapunike. Suwe Van Stephen nak tanda dos ucap pelohnya ne medal paturibis kulungannya ne kadi sampetin bias asangkop. Sesampuni ipun boleh nak tegang manah lan manah ipuni nuturang separi indik sekian ipuni ipun tan uning ring meme bapa sedawgi alit ipun kapiari yayasan pemelihara anak yatim piatu ring Rotterdam negeri Belanda. Saking direktur yayasan punika ipun boleh keterangan yening pecak bepan ipun dados anggota tentara kerajaan Belanda. Padem mesiat aring Lembang, Bandung. Dauk ipune alit punika mawaste The Combos. Nanging sesampune kelih kagentosin wastan oleh direktur yayasan punika kuasanen Van Stephen sekadi wastan pianak nyane sane pecak padem ring ngawit perang duniani kaping kalih. Durung puput Van Stephen nuturang indek nyani menloh rai mecepol sinambi asa sahabat. Aduh Dewa Ratu, menloh rai nak tanda dos ngucap malih ye peninggalan nyani terespes pedal ngebekin pipin nyani kisut. Cening Kombos sapunike menloh rai ngang sehang ninap sinambi ngelut baung ipun Van Stephen. Van Stephen nyerah nenten mola. Oleh pidan meme palas tekening cening. Nah nejani mares wece widi meme katapuk tekening cening. Melorai raris ngeling selegukan tanda dos antuk dani ngelawanin. Antuk suara serak asawang tangis melorai nuturang separi indikan nyane saking pengawit gerara karya madederep ke Carangsari. Ngantos dane ke angin soma saking sersan the boss turauh pelas nyani. Mangkin wau dani tata suning areng indik sersan the boss sampun kecak ring kalangan yudani. Temuli menlorai nuturang tegas wastan The Combos. Punika kom tegasnya ne kompiang, muah bos tegasnya ne the boss. Dadasnya ne The Combos tegasnya ne penunggalan uyadin pesikian wastan meme muah bapan ipun Van Stephen. Van Stephen bengong tan maki japan ring mananya ne kanton bingbang membari-bari. Menlorai uning ring jastekare. Temuli digelis ngambil potrekan Van Stephen dawagi kanton alit keapit oleh meme bapan nyani. Sekadi wenten metingetin eling Van Stephen ring makte potrekan ding dompetnya nih. Potrekan punika gelis keambil keangen nyocokang. Pamuput tuliet tan wenten sios angana kadik. Van Stephen mingar-mingar ring manah. Menawi teu sangkani sampun titah sang hyang tuduh.
Mana Van Steven raris ngayuh temulipun nyau batis memenyani. Sinami asa sambat. Oh mother, oh father. Raris ipun ngeling sengi-sengi. Ye peninggalane mbah melusang baju. Memenyani gelis mapisihin. Asih. Ye peninggalane matel-tel ni benin sirah ipun Van Steven kadi anak nyiratin tirte penglukatan yen upamiang talar nilurai nenten dadas wang dene tangis jani sengi-sengi ipun kadi anak alit sinambi ngakebin Van Steven belin nyani sani sampun saling angken-angkenin muastu pasahi matemu malih. Egi wantas kadi sapunika satu juta rainani mangkin satu puniki nyerita yang inde anak sani sampun suwe mepalasan sareng memenyane nike Van Steven nike kepiare oleh yayasan lan sandukan bapaknya ini sampun sede rikale perang kedua taler niki ring cerita puniki taler nyerita yang Dani matepuk ring Bali. Waras kadi sapunika dumugi sebutan sami preside nguningin napi indik cerita puniki satu puniki lanten lali titiang lungsur pengampura yaning wenten keiwangan utawi kekirangan ritat kale titiang wajan puniki santukan titiang kalintang tambat niki pasti ke akeh wenten kekirangan iwau lan titiang nas pengampura pisan. Ini mantas kadi sapunika titiang aturang semua majari semua sami sani sampun miraki miar sayang titiang wajan puniki cek semua aturan titiang lan makin puputan titiang antuk para mesanti om santi om cek semua.